इरैचासिंदगी इगी मतिंग निजरी इकान कानदना ममागा बाबागा मसा नामिनारखी ममासु लखिदबा था फारे बाबासु कैंसर नादुना हौजी हौजी रिम्स ता एडमिट तौदुना लैरी ई तोयना कापना ईगी अवाबा साउना मायोगरी मयामना ई पीबीबा ngambigaduba mateng pangbiningba leibiragadi hauzik rims ta pibina ba haijadi ahenba akupa marol khangbininglabsu hariba phone number 7085605273 da pau phobirangna ba haijadi अहानब तेंदक मरुब पाखर मैम थमजगी एक्यूज एएसआई महाकी ममिंगना बीरेंद्र कुमार आश्रम पुलिस स्टेशन लेबना सरोना अयुकी पुंग तरामु ताबा मतमदा आश्रम महारानी पार्क नकना लेबा जोन हॉस्पिटल दा वारेन याउदना अल्कोहल सर्च तौब संगाखी हारिबसिदा असेंग ममिंग दिनते यंग ओइरिबि नुपी मसा रोज कौब नुपी मा फमदुना लेखी मार ऑब्जर्वेशन तौकी लोइदना एएसआई कुमार मखाताना सर्च तौकी करिगुमा मता फंगमंग खिति लोइदना मखाताना हारिबि नुपी सिगी ममायम सुम सोनिंग मफम क्या सोखेब वाफम यौन फोंदोर हारिबसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया दगी नुपी ने हाइन स्पाउस न मखातारी अमरमदन चुचामपुर इरांग हौरखरि हाइरि थजनवरी पॉम सोशल मीडिया थगलकपा वीडियो फुटेज को लोइदना हौजिक जाउमीगी मोइगी मियोय अनि लोकअप तो नुमित हुमनी फावबा थादोक्तबदगी मदुगी मायोक्ता चुचामपुर स्टेशन ममांगदा थोमजिंख्रेबा पाउनी अतोपा पावमना के संगलुंग बेलेस की अथॉरिटी सिंग नुमित हुमनीगी मतम पीरदुना मखोयगी बेलेस साइन बोर्ड थुगायरम सिंग थुलकनबा मतम थाखरे हाइरिबसी सेप्टेम्बर की तांग 13 इंग्लिश सिंगनी के कुनगा मंगादा के संगलुंग बेलेस की साइन बोर्ड असि थुगायरमबगा मरम मरी लेना अकन ममोंगना कंडेम तरोदुना हाइरिबा फार्म की साइन बोर्ड असि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अप्रूव तौरबा नोटिस समसुम इंट्रीगेट नि हाइरिबसी कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबा के संगलुंग बेलेस की अथॉरिटी सिंगना पार्ट 1 अमसुम पार्ट 2 नुमित निनी हुमनी की मतम पीरदुना हाइरिबा येखाइ थिंगाइबसिद सरुक यारबा मियोइसिंग एपोलाइजाइज तौबगो लोइदना थोलक्तुना महाकना तौरुब थबक थोरमसिंगदु एक्सप्लेन तौगदबने हाइबा वाफम यावरि कारिगुम हाइरिबसिगी मनुंग थोलक्तब तारगदि कंसर्न अथॉरिटी द थिगतपिनबगी दमकता कंप्लेन तौरगनि लोइदना लेगल गी ओइबा खुदोंग थिबा कयामा मयोकनगनि हाइरि हाइरिबा येखाइ थिंगाइबगी थौदो असि सेप्टेम्बर तांग 13 की नुमिदांग थोखिबनि अदुगा सेप्टेम्बर की तांग 13 दा खांगमंगमखिबनि हाइरि मोदी ना इरांगी वारोसिन पुरकनाबा रोड मैप थमलमद्रि कांग्रेस न लुसिलमलबा थबकसिंग संगाबा लाकपनि इबोबि संगाबा लाकु ओइरबदि कांग्रेस न तोरंबा थबकसिंग बीजेपी न ताम अनि द संगाबा लोइबा हमरै प्राइम मिनिस्टर की खोंगसत असि मणिपुर की इरांग असिग मदि सुंगलै लेनदब खोंगसनि मणिपुर की सही अनि हेलगलब इरांग असिग की वारोसिन पुरकनाबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न रोड मैप अमा थमलमद्रि हाइरदुना कांग्रेस न सादा हुंद्रा मार्फु लुसिलमलब थबकसिंग संगाबा लाकपनि दुगा करिगुम संगाबा लाकु ओइरबदि कांग्रेस न तोरंबा थबकसिंग बीजेपी न ताम अनि द फावबा संगाबा द लोइबा ngam हेना चीफ मिनिस्टर अहुमलक ओइरंबगा लोइना हौजिंगना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर ओइब अक्रम इबोबी न फोंगदोख्रे हाइरिबो वाफम सिंगरांग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न पुंखरगी खोंगसत चांपुरम सिम इम्फाल द लकलंबगा मरी लेदना ngara नुमिदांग वैरम बाबुपुरा द लेबा माकी ऑफिस क्वार्टर द पांगथोपा पावगी मिफम द फोंगदोखिबनि ओ इबोबीन मखातन हाई इंडिया न निंग तमलब मतुग मणिपुर अमुक थोखिद्रिबा मोंग मे अहुम इंग्लिश निग कुनगो हुमदैदगी थुलकिबा लेबक थिबा थंगदोकसिंग सि सही अनिगा था मरी सुरगलबा फावद मसागी मयुम संग फंगदना रिलीफ कैम्प न मियोय क्या लैरि इरांग असिगी मनुंगदा मियोय क्यागी पुंसी मांखरि हाईवे सिंग द फ्री मूवमेंट तौबा याद्रि पुनमा असिगी वारोइसिन पुरनबा कांग्रेस न इरांग होरकपदिगी लेंगाक हाइदना लाखनि मणिपुर से इंडिया की सरुकनी प्राइम मिनिस्टर मणिपुर लाखलगा इरांग असिगी वारोइसिन पुरउ आईडीपी सिंगी यैफनब सिंबियु हाइना कांग्रेस न खोलाव ओइना फाव लाउदुन लाखनि अदुबु सही अनि हेना प्राइम मिनिस्टर लाखपिखिदि कांगलु मसेल नुंगसी चानना लेमिनाउ हाइबा वही मसेट अमदसु हाइखिदि मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायगदब थबक अमद तौबु यारोय हाइबा वाफम सुफोंदोखिदि डेमोक्रेसी सत्पा लेबाकनिना इशू अमा मायोकनरकलबदि सोल्यूशन लेगदबनि मालेम कोइने सत्पा ngamba प्राइम मिनिस्टर न मणिपुर लाकनबा मतम करिगी लेखिदबनो हाइदुना थंगनबा स्टेटि वोट खोम फावबु लाखिबने हाइकि अदुबु मणिपुर थोकलिबा सही अनि हेलकलबा इरांग सिदा नोंगमदसु लाकपियु याखिद्रबा प्राइम मिनिस्टर न था कुनगि मरि मतुंगदा मणिपुर लाकपसिदा इरांग सिगी वारोइसिन पुरकनबा रोड मैप अमा थमलमगनि
IDP singi economic package kaya thamlamgani haina thajarubane dubo Prime Minister ki Manipur khongsit asida state asigi miyamna thajaruba kaya adugi on tainabda angak pangak toromlaga hankhrai ki amaromda Paugi mifamda saruk yakhiba MP na hai Prime Minister haibus lebak miyam gini BJP gi natragana Gujarat ki Prime Minister nati maki khongsa sahi ani helaklabi irang asiga mari sunglai leina da khongsani sahi ani hera Manipur laktra busuma na watho asigi masak khangri irang asina thogon ki ba mishi mina kya suma khangri maki khongsa asina Manipur ki sahi ani helabi irang asigi warusin purana ba khongsa oigatra haina lawru bane dubo atopa journey ama satpada ngiha sanglam bagi bong laklamani irang asi thakun gani pangi matuna laklaga hana toramba thabak khara sangaramba project khara lapthuklaga sakhibasi lebuk thibani democracy satpa leba amagi Prime Minister ki khongsat ki khwaidi ki lebuk thiba khongsat amani haina lawi Manipur ki sahi lising kya gi puwari khangdabani haina lawi IDP singbu mayumda hanjan hanana basap saba matam palamdri khulai paibi singbu khulai thato hanana bo hai heramdri Rahul Gandhi na Manipur lakmu matamdari relief camp sing sanglami amaso IDP singa phamina duna awana hanglami Prime Minister ama oiraga karigidamak relief camp sangduna IDP singi awaba hanglamdabano haina songki Manipur National Lok Adalat pangtokre Manipur ga punba case lisung hungu sangwa ga maudraga mga lusinana ba panam thamli Justice Bimol The National Legal Services Authority ki miyang makara sahi sige omlak suboy na lewaksin batuna pangtokli ba National Law Adalat Manipur State Legal Services Authority masal sagi miyang makara District Legal Services Authority sinduna district kudi magta pangtokli Impal East amasim Impal West District ki wari Lampel Patali ba Lampel Court Complex ta pangtoki Law Adalat adu Manipur High Court ki Justice A. Bimol Justice A. Guneswar amadi masal sagi Member Secretary Elect Muibana lusingba kangbu amana laktur yengsingki Khongsara duga madi laidana Justice A. Bimol phongdokhi bada Lok Adalat asina case loidriba sing mapung phana pre litigation haina khangnaba case tawnaduna makhasa thariba case sing yauna settle tawdriba warration puraktriba case sing asi dispute lairiba nakal animaki mihut sing hariba Lok Adalat asina laktuna yanadaba lairiba case sing adu yasinaba puraktuna warration purakpa yagana hari District Legal Services Authority Thawal no sinduna National Law Adalat 2025 si District Court Complex Thawal pangtuki District and Session Judge Thawal Nepram Sunin Kumar Chairman amadi Advocate MD Zakir Hussain amasung Advocate Okram Kameshwar anina member oiduna satakiba National Law Adalat aduda miyoi kyana magi yenaduna leiba casing losinabagi damak lamaki Manipur High Court ki Justice A. Bimol Justice A. Guneswar yingchinba lakpaga loidana Wayal loiraba miyoi kayada yasinabagi yana sising kusinaki yanadaba maikaidi anigi miyoi kayada yana sising kusinnaraduna A. Bimol na phungdokhibada sayesigi ahumlak subo oina pangthokliba National Law Adalat asi Manipur gi mafam pumbada lairiba District Court singda pangthokli Manipur pumbi oina apunba case lising ohunga sangwaga maudraga mga lusinanaba panam thamli Thawal District ki oina su Court file tawkraba sa yenaduna lairiba case ahungo yangkai hena warosin puraknaba Honari ngasi loisinba ngamawdaba singna sahi asigi December 13 da pangthokadoriba marirak suba aroiba Lok Adalat asida oyenba ngamnaba honausi Lok Adalat haibisi miyamgi damak yamna kanaba mani masida ukil sangde yanadaba nigi marakta irai laini yasinaduna warosin purakpa ngammi matam sangde sial sangde amadi Lok Adalat asida yanakraba matam makhatana court amata yaningdi haina appeal tawba yadi aroiba wayal haibadu oigadoribani haina su pausna makhatari NIPCO gi kunga mangarak suba mapok kumon pangthokre MLA sing irang lusinbigi muhuta phammunaduna leiba lebak thibani haiba premjit ki wapam phongdorakli National Identity Protection Council NIPCO gi kunga mangarak suba mapok kumon thoram ngarang kaisam thong elangmam lekaida leiba lubasi office ta pangthokre haidi thoram madura NIPCO gi president oinam premjit NIPCO gi advisor Sunil Karam United People's Front UPF ki president ng Thombam Rupasandra Manipur Peace and Integrity Council MAPI Council ki president KC Romeo amadi Coalitions Against Drug and Alcohol kada ki president Hizam Priyo Kumar saruk yakhin su paus to makhatari ado tendana sumna meyam na thamjagi hausikoi na di meyam paus mata sa lusinjarage masu makhata banoba update meyam puna ngai mina sena channel sigi mekedi gi mang phamda makhata na thamjari makhata banoba update meyam puna ngai mina si